Mardom niliklar et BP pinya birta angton pen arjuik tham. Lakhain koi rapor nilip MSC constituency ke parlo inglong ahawar ke do kidam tang aru ni phai sir kepen ni phai thom kep arni ni thomang bong RV ke jang chimit me pin a join he borlang swarat phonglang pialang roi lang ke thepen hem lang kang lumpen ki sung ka chetong nang rat ki sung ka chetong nang pinyar ni an abang ke hi thi ru pleng kai kaya phisata ki sung ke pho ka chetong nang arat phan sarkar pen thang nat ke rap ke pidam awilang Bangso lang kithia hujjesmet borlangso pasate rona rong langming teranga rong don pli an ahem tun aphana bangki langkang luma jok to thaga thai awidet an pinlo Hirangkia tuma phan ka chithan pona tenke ajojirlo amek jang era pora hut ansi men langnang ke to saya jok thang nat ka chitrek tun jia pora matsi chelongli kaching thang bok jia peria matsi awidet jok lapu ana lang kithia porsidami lapu si jopang thang ta patheang bor iloposi chithan pon renti Suning region lo nilitum ladak alia rai long akai ke nang lum le pin la hit pin la posi ining chu pathe pen do bom lo nona bank ke nilitum hormu hem dukan ki jor hormu la pen hem hormu anta lang pon lab lo la pen lang pon pe hormu anta jor ta henu lo chu ta henu lo lukson lo asin litum takistung pik son si theglong lo asin nang litum pula ho konsir ke ja tum phanta ke chari tum phanta nang rap vek tha la pen nang rap tha pusi chuning ridon par pik lo mu bang ke nang than et ke det lo litum ta ekdom la hai ke ma tha ke sung pen ajat pen ma si ekdom aton ong ma si than et ke det lo stani tum pinang lukson lo pinang ke kiduk ta duk lo mi thang bang ta lang ke par ta mi to ro an lo asinang le tum nang ra vek tha si tuning ri lo sar tum Halapu Joy Singh terang ahem along sidami ahem amad langkang lum erajok kulada hormu kadu kabi suri thom kep su se hormu ke na hok pon lopusi chethan pon tinggalalo si ason ke prekali non lom pir thelom ke chithang pluk alam thia son thaklo nili tumanata la phong lang so lang ke the putha pinang ana lang ke the pik pen pot kai ki kang num le der dim anta ing num la pa joksi nili tumla chukehela nili block pen kilometer ke troksia ke hello ansi nili kolat bilo pen pinana kang tui do lang aliara sitame lang naing lum chok lo pen lang ko an the jima la so porbang chini ne pen puan naing lum le jima po masi nili tum ta me ibang anda chi piyok chitoro osan lo masi inting re ma porbang nili tum hem ka joilo anke hormu hota thang na chirim tikang tong theke delo masi la nili dukan bang ke mande nili kolar bang ke lang num chok lo pen pinang ana hormu pon lo pen ki pon pe hormu do anta chuyor ta hen lo enta hen lo mane ang ton thulab lo si hormu ke no long ke asa ba sita me ador so dak posi nili suring koi ba hormu ke los del pen la hai pen si mitang sumar dom han ki chu ki jon pen school ke pacharli ya phan la hai se kema pen an chot takalila Mithang hemi siang bong kisu ke chelang bom tadu la he hui tamil la hai pen siklam ma non bang ke nili ba ke chujota mu vidalo kiklem ya tuwarta vidalo la si kisung ong si nili tang se ki ya tum phan mate ki thigi ding dum ha ka chinu ri kang ke lalo nang ravek ha mane labang so sung pikan lo pen akidure pleng sel lo posi nang ravek ha posi ni CM sa ramo ha mata chinu ri lo Bontai isi ke mang humi mi alama bangke arwe the det pena phi non ana bangke hi thi ru anta ke pleng thupo bonta lang ke the pen kisung ke phwar ra phan ke isi pen akera palidam dilang puta nang pachini don lang ke the pen hem kalang kang lum pen kisung ke phowe ka bang phuatum amen habi rong hang Joy Singh terang Roland Kiling lapen Borson terang kado kabi don kepso se hem tu natuma bangki phonglang pialang roi lang ki thepen langkang lumpen kisung ki podun vekarata tumlo
Lasik kisung dera rada tumaphan ke isipen ke rap nang paleji pusi non puanta tuwar chulang pon rintilo. News report KATV News. Lakhaner ke Phamren constituency ke parlo Nokbaria longri Phongjangri Bea rong sar hojon Bea hemtunalong babdo pwa koi ki pia puthak aphong ki sunga chetong nang pen ki jokwan nang jipura wo signify trokarni alangli hemalong ka chetong vera jok ki sung pinang an chetong Bangso kisung pen kachetong pen ki joklong ji aphan pura wo signify trokar ni thangnat kachehon thimi mi kawit det ji aphan pura diori chehangsi ke thon ki tia sai dengpon La bangso kisung ke do ko ka jok Phongjang ri pen hamren rong supi along ningkan kep ajak ki ding do dam nang lo non puthot Phongjang re ami thangalong le ahem turalong chewang thusi ki dam tang bab do pu mathasi ka pheri phon do hojon be alang limit thang aprang bab ki cholong pen non puta kidun free mate ahi i ka chokar pen si te bok tera ki sung ka chitong nang do kok lot pa hai pu mathasi nokbare ronghang haberi so sikari paton diori aman pen chophasi karbi hong haria ron bare mating pen karki ka phi jo pidosi ampara ro along labang so abab ki thon ki ti ke wara sai deng pon ba na deuri kanda na bangu kanda tulangte nang tum nang kirimbe kidibe nang kasuli le nang kiklem ke chok ke dam chok si nang kajiolo jadi rab dan jadi si kadok kawe santari number sian ta duk nang si angton na berta ta jadi lablo lasi la so ati me aphan answer se non akai dade me kai pu abu job lagi me dia la so tam ruk so bi si la so long bang ke aro ya jadi kon mada bang pu si ye hang si non punya ni antara so abab abia tenku la so bang ke aro ya jadi kon ni si no dari sana dia kan ye hang si ni answer se ubu bukan rong sang kami anak mereka kabdo rong kita kabdo juga hojon be lapen alang li chorka jeki hipi pen osomar bang troksi ka chupat thialong akai ding pi lapen aso asu a ovi along la hai ka henu dak hormo ki rimre deji amparta nong no ka vedeji aphansi bang so kiti ke war sai dei ko la bang so sai ki deng along Phongjang re horen be gb nokbare longri pasapu jen ronghang nokbare longri motiar si imtimong Phongjang re risoba sa ko horen rongpi pen kacheng lo rong alwat satu risonim to atum chetong don si isi thedung kahenu dakabab kiti kevar ahaki dodun be kangbora arong no langli maka kangbora lo siri ko jombe sida langli aji ding pen arong barim lo si edodam hamren sta medodam lo dom so bihabi pa pen lo kamila subang song bong pen langli khan bab video ku kan kitin ke yong kan kipo apurun batai lo posi lo dak Phongjang re hawar long ni tu santai kun jingwai kan mas labang so ahok ma ok ma pu kadu we patini lo kan ahok kali aprang hakku hu kan tani tum dak teglong ha thek kan sa dak ke sara hu adin hu kan Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. Dinga tumaphan kiso dera bang phiatum nang rabdun thapu kirap kachuhang Dwaramala constituency ke parlo number 1 Tengkeralang so lota sing ti sorong amekar rongkhang terona chor mate nigom terona pai kiso dera bang phi basa piti sopi kisto lake apok kika awi bong kaheno lapen liver attack problem lapson kiso ka cholong lake chikloi john lo tibok terai anki chulang etlo lapen pharmacy anta chipon lo un e pukok lo Difo Medical College Hospital along leche ponon asap ke so kilang akijoy pen longjipura pharmacy doctor atum nang thandun lo lasinon ke so ke pon ke wanga phan
kasik sak do koklo ikhi ka wede da joini che ponlong li reklo pai ka so lok ti yo nang tumang rap lung tha kan khom te kiso abang pulote serious olo lasi non ke kiso ka chelang pon da prangchi aphan ke isi ke chari ki thiki dinga tuma phan lapen ning ki me pen nang rab dun wek tha pusi ke so der hem tuna tum chuning ripon lapen ning ki me abang khu bang pia tum do pulote nang chirap tum tha pusi chuning ripon kiso der bang phi basa piti so pia tum asomar bang ki thom Dura Mamla Pen, Nigom Teron, KATV News. Pinya Birta ki lan sikang tonlo, do me thak me kardom.